Hayi asibangene siyaliyona. Asamba sitalonoze fika umfazi wendiyete atamawele man. Ay, Kingi ngeni inkabi babamba amabonda babiza amathonga kwashimpepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma 303 isiphinde yakhokha ngivele ngibemfishano kwesiketi sikasisi uzodwa eseyikhalile yathi Zulu sebelele futhi sicela u200 banyakazise bathi ukuvuka futhi bagcwele iquantum kade siphusha itex ayiduma ikushuthi hip hop istakile akekho udriver kulindwa inkabi kushuthi ithule nje hip hop ngapha ipiano liyakokota uZulu sesikhongweni ngapha amaphara yakhokhop sithule nje silale sizwa amaphara yakhonkotha tshela abantu sibavumile kanti jive iskomot ngibhekane nenkabi ndibane nempila thutha ngivikela mbuso apha isandla ngibona iqupha kabi siphongi yasiphula icala inkabi liyaqunwa ngiphatha isibhamu esinecamera waphoza umrapper ngiyamshutha vumani ngibagwebe isigwebo sentambo abafuna i303 kuyomele ngibasonta intambo ngibulala amagoat hanvume ngikhipha umhlahla i-industry gwiliza ngoma ufuna ibeef kuza amathambo eBackville no J Boo inkabi ekhule zidla ubu mfana okhule eqhama endlini mangena inkaba thule dusha insethu uhamba uduha sihlangana ngidla ngifune phepheni le matric ngu-front page ku-GQ. Okay, we rolling up, empty the house like roll it up. Hip hop is turning up, young hustler keep it up. Isihlahla burn it up, ezababhema zishe lapho ngishiya i-industry ngcolile skrr pick it up. Sike sithi shwing kill beat lamapiano. Wongibuza kukabza haya amahlozi aphilayo. Ungangitsheli ngephara kuliglu ephathekayo. Ngilikhawule nganuka ngigeza izandla okwaPilato. Yakhala uDJ Tira uthi studio silahlekile ngizima ukusebenza nephara uthi lithini lingabhemile. Umkhubu usekhaya usibheka kuthi udidekile usakhala ngokuncane kuyoduka igate mawungabhekile uthi awunandaba nemali awuzwi menemene ngathi intombi elinda ukushelwa icareer imile ne wena kulevel yami not in a millionaires so ufila kanjani iparadiswa imillionaire icolleague DJ Tira namanje akakhiphile silinda u200 angithi na 2 years umsizile siyacela ubaphinda ama-bookings ayafilisa anithi ngivusa ipoko zami angithi zonke ephuphile ushuni bazoshukuma ngishintsha iflow bazobhukuda ubhekane nenkabi ikhakha ilizofukuza iZulu uzoduduma ngene inkapa zosukuma ngokuboshelwa drink and drive ususibiza umakhulu uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela sengizwela umalume imali e-Afri yaphelela kunzima ukuwina isamo mi-artist libandela yakhumbula squawise uthi uzama ukuxolisa wazwaguqa ngamadola bapha babekukhohlisa kwakumele kuphonsa impama umakoti wakhe ngamhlonipha ngamagangsta ku-social media masihlangana niyaxolisa sekusele kancane iphara ngilifaka idindile mali ngibona liyafriza ngathi ngilikhombe ngepistini yakhala uDJ Tira uthi usayini isidididi unechiscope oduse afro ngizima nokufaka isingile ayi nawe yima wongibulala abafana bami bhili amanzi khuphukile ngiswenga complain umasipala ngishiya i-hip hop ingcolile ngithi sirapha namaphara ayisekonakele bafana nazizi zigi inkabi dili kukhahlamba lapha emayikhini nganifiki hayi mina ningishifti lo mlilo wena wongishisi soze simbanga uZulu noboy uyazi uba no beat nina ngathi niyakhohlwa 7 awathi in one night ngabreak irecord ese-hip hop mani ngazi manje sipushushuni inkabi ari yenza imali hlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi bafana nginisabi ngiwuZulu ngifele empini ngeke ningivume nisaphila nongivuma kwacima umshini inkabi ifela kubo ku200 ngiphethe ipiki kugame soze safana noma singaba ku-Major League Stogithi niyakhohlisana nobhululu ukuthi ungcono ngidlula abani isilungu sikudakwa kakhulu ngidinga i-dictionary wena mawurapha ngoba ngibuze only tumo thule tu yilona ongesena volume Stogi visi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala naku-roots impande zakho seboxing ngikhatha ama-OG okay ake ningena stikini isitayela sakho empty yangakuhlula by any means uCasper wathi ngishaya abafazi kuboxing uyabaleka kushuthi naye umfazi uthi punch lamali naphawu manje ubalekelani ngisha ngephandle load shedding stage 6 kucima ibanga inkabi mephambi kweni shaya isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrapper going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amaphotha naye i-order yama-hit kuthi ndeliver it takes a lot ngakhipha u150 yonke i-essay iyajabula shout out to Skanda God ngoba nesete yavuka ongomoya yona iphara lavelela ngithuka masihlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthi uZulu akana hit dakomuthi omkhuhlane unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwina isama
phela ubandampo wayigcine ambitious hit zathi ngine-apartheid nginika itest e-avocado angijayiving efuba dos kurap ngiqopha umlando entry nge-3 to 5 ngilokhu ngisidlalela umakhado wena idlozile yahlatshela wagcina ihit ngomanando namanje ngiyi-hip hop kade ngaba yi-MC ngidropa ama-16 erenki ngibhalele eteksini dakwendlala nencika kunzima ukubamba i-KFC yini ikhadi liya-decline i-ATM i-MT ninani ngidlela umona futhi niyashesha nokukhohlwa bebethi niyashisa hawu niyashesha nokuphola niyashesha nokuphoma kubhifu niyashesha nokunona ukuba ukuhlanya kuyabhatala ngabe nani senanotha bafana ngintshele kimi ngithinte kabhambatha umfana mayeza ngobuso ukhishwa emnyango simbhambatha sengilunge kakhulu oscribabhizi bayatanasa bathi nsweet ngigcwele inyongo yiki irap isaniphalasa RIP Supermega irap ngisayiteta ungikhonzele kuriki baba pro kanye nojeba ubatshele ngisarap abanye basatrap for form masihlalisani hip hop iphethe umageza gabi ngcolisa istrata ekhoneni lasesiphaza siyabuya hip hop noCasper selaba ipasta hayikona kuyaxaka gabi insimbi yayibamba ngena ngiphume behind basi ku hip hop amthabo bust ya